Kajan International Council JNC Western Zone menta kasingi santrik banai bakhat baya ajab san klalit banyak ndu aka yeng trek kamu DC ke West Jantil District apo ka jingelam iba ame hi paman balong kumu President Ringkan pal General Secretary ba sambor susngi na ka benta ka exam ki post ba prepare kabala ha ka jingpet ba ka jingmi da ka DSC ha ka bedai pat ka ni ka jingya kandu ka sing menta kasingi kalong kumni na ka daw baladap da ki jing so kya pat jing so diaw ya ka jing ut pat ka jing nam jing babon balang kamtam na ki candidates ki bila shimi ka benta ka ni ka exam ka baladang shudap pelong da ka DSC dia na markata ka sing kalawan ban pensngo haki tenong score jong DC ringkat bat ka jing tho kat kum ka jing ya day bat ka ni ka exam ka baladap haki banai ki baladap ka sing kalong lada kum ni kamla ban pediang da lele ru ya ka rukom pele ya ka ne ka exam kat kum ka jing lap ka seng ya ka jing u jing nam jing ki babon palang ka ba phalla ki candidates ki dan ya ka admit kan ba de ki roll number tang ba ha ka ta ka sngi tho exam la bo klumar ya ki klem da dan ki kendon ha ka rukom ka ba de ya ka rukom shong tho exam ka nuksa la da ka wei ka room ka capacity jongka kanong san phongun ka wei ka room tang ba ya ka rukom shong pan klem da bo janai kini ki san phongut kila ban shong ha ki nu ki jaka kat ba ki mon bat kat ba ki sngoben klem da don roll number la ni la depta ya ki roll number ha ka room ba ki don ha ka jingshi sha ka rukom sitting arrangement day ban long ka ba janai tang ba kalong tang kum ki brio badan shayo ya kata ke jing pelong exam ha ke jing shisha roll number 1 la banya shong tho exam but roll number 50 tang ba kila ya shong kulum lang ka seng kalau ong kamla ban pediang da lele ru hakum ke ni ka kompanyat ke DSC ngitip ki exam ki prepare kila pen kre but kilata ya ki roll number hakimiyat na ka benta ki candidates balai ke DSC kamla ban pentre kam ya ka ni ka jo khamtam ha ka ni ke exam ka long ke exam banile na ka benta ka jingtre dei ke exam ka bakum ni kumtai lada kum ni kam dan jingmut baka DSC bakan dan lada tang banta roll number kimla ban penbiang long le no ya ki nong tre tang banyo tulap lada kum ni karukam ngila ban ong yo lesi kadan e shalendat kamat kabar ka seng ka pensngau shushu ha ka bede bat kurukam checking dani talasi ye ki nong tho exam ha shwa bakin tho exam ya ka niru ka seng kal pensngau how DC ki day ban ne kat kum ka juk menta technology ban pendan kam de ki scanner khanang ban lat na ka jingja kanu ban pen si ye ki bla tre shitam ban pulekan lene ban pen kre ye ki exam na do men sim balengi ongkom ni na ka daw nilayo I hadin bala dep check batalasi ye ki candidate na kalian ki pulet haswa ban rung shaka entrance room nilayo sngo badang dan ki candidates baki penan kami ki mobile phone ka jongki ngila pan ong ha ka ni ka por kam long ka bajanai ka rukam checking na kalyang ki nong check kamat ka balai ha ka be day bat ko di ban penan kam ha ka por bato exam ka seng klalap ba kim sha ban ra ha ka ta ka por ka seng kalai jingmut yu DC ki day ban ailat ya ka committee ban sha ban ra ko di ya ki candidates ha uklong ban long transparent namar kinong shimbenta kimla ban ne tu tang na ko kamat ka basa agabe day bat ka jing takho sngi jong ka exam MPSC ba DSC kum ban pen kan mau hi kini ki banai ki baladap ka seng kalele kat bala banya kran na ka benta ban penya klat ya ka tarik tho exam ka DSC bat MPSC tangba kimla ashu ban penya klat ka niru ka seng kale kran janai biang pat DC dei shu banja nang ni shakmat
kumbaja hakini ki benai ki peladam. Nakaliang jong disi ulah pediang pat ulah kular paro ya kani bakaseng kalau wanra hakamiet ulah kubur ba unle ya kebedan kam. Ulah ongru kam ja syu kumni nang ne syakhaman. Ina kaliang yung senjansi ne kesini de wasau kia the one in sini cha DC hewa yeto dibenta yung ke exam yung ke DSC MG kamwa lately gipon sotuli gipon rai kemat ne kesini namba ka jungko the cha DC kini ini kemat kunung kong ichami Debun Kibru we da komplain yi kam keseng upre mon sabha da komplain yi da wan komplain da bun Kibru komplain ne benta iwa ka admit kat uka roll number M ki tangwa kopla hagani ka exam DSC ka wada dep wada conduct da DSC nre the cham sikiat hagani ka exam mana poe jingtho mana poe ka room ka watho ki ne benta gani exam Macam sekiat embu dia ke roll number hagi di thau chong yang di candidate. Mereka wa man sekiat ayo kamu chong chiao. Lene kamu chong yao chong hat wat ayo chong yao chong hat lagi tip you to hini thau chong yang ki hini thau chong permanent ki hini thau chong di hini tai. Nanti dah mut sang si uang mut kat hagdi si wan man go ke chong keram kat wiyo ye chong ruta wo poi 99 roll number ye chonglang utau wa roll number kunungkong nete daw ladagam ni mut man skiat ko em khuj lana em kete kijung suba lagi pai ba yol ase bo em challendet yire yi e ba ladagam ni mut sao tho iman ki pai ba le sao si yu cham wa em khuj ba ni ka exam yang di DSC kamu pugmo wat de mitrik ko tho gi khna andre em admit kat yang ki roll number weda em le mande poi ha thau tho exam ha rum tho exam gi da cham sikiat weda em hi roll number da tip yu to uli tho gi thau chong yang ki kat yu kat ke ni wan ka DSC ni benta ukre ko kerpang tam ni benta jakpo yang gi bru yang i kat yu deman sikiat kamu ye chong a chiyao kamu chong gi bru gi lai chiyao jahat kam tum em kete ko chong nong rim em kete standard dan em kata ku ong penrekeng ye kena haduk kata hei tai dau ku ni to ko pon nang kong le da phai lumba chrup hi hajuk jing tho da phai su DC we da ye klam mi le wo DC nde DC ye gani le da mon joru le ni chakmat mhoi deu jia to e ku da dep ne ba gani ge DSC to de ku dang thme to ku rim ne tai dau to na du hidang tende nre man to deu man juk pe juk kat kamu ya ni ke percaya tu change ke sagawi ke pon go arman le MH to ni benta yang ki nong check ki polit you da check itu chwa sia cha thau tho exam andre sausi uang kat ke DSC ke warim bale andre pumpiang kita gitar keyboard kat kamu uya ke juk teknologi kat ni andre de cham sekian da hagni exam ke udah daple de cham to nalor wo check ki polit Nde de cham utok wadang MQ yo ubeto lene dang MQ yo rak mobile hapo yang ketu room ke wa thok di candidate nete ida mut snau si uong ke kejing kerpat nele de kerpat i haudisi ya ketu le ke pon go ar ne benta utok tok pembiang ki de uskan de skan ya ginu candidate leni chekmat man de thok ni exam nete ida mut snau thok i utok lada ketiar gitar untuk jus at pembiang diuskan. Nanti yo man hido lek go khoi yo lai gi woro ne benta kini gi jinja ki wa pensuba lane ki wa pensuba si ya kini ga kijing tho exam yang ka DSC im em wan i u tho daw i em wan i mut u perkhat i u tho daw lane u tho dong i perkhat ne benta kijing bhai yo ro ko wi ha kini gi thau ha kini gi than ge yong i da sagawi le ko sau si wa kau sagawi le ko sau si wong wa tang do ko le yo gi kena aura andai kani le một perkhat ne bha sang tho ket ke exam chibun ke jing perkhat andai am kam hiu di chungut arngut te kani le de e gi jing mut ne benta ha lomba hai ke tu gi jing tho
dong i woto leni shikman kam woto keni ko hap cha heki ura ko tangwa dagi klong ki wajnger lene dagi wiyo chna upai ne bha ko kam ha yo bru he por wa perkhat i jeben pulai ni benta ka tho khamtam ye ka exam ke poin wan sarui le ke poin ko wa ne benta wa tangkho ye ka exam yong ka DSC wa ka MPSC te gani la dia dagi kerpat i yo DC we da bo le dagi jing tho da ong ni le wa ye gani le to leni shikmat mhoi de ujia to la da kam no le hap ye pnyai to e wo de dep tho kampung kemo ni de dep le i klam hi bha yong gani andai mie de pun kala de yo i jubab na DC hi wo mie de pun kala te pun kemo biang i wan biang i ne hi gasi ne bha da kularu ye gani le uchim khia mhoi de ujia ne ni chikman te kamu pun kemo wato la da kam no le to him pi standard kamwa le ka MPSC dan nagaliang yung lukam tehi nagaliang yung DC le da kularu we da agri u chimkhia u le ni bentai u miat u bha leni chikmat katwa ka exam ka wadang wan yo man ko u chen u kala ne punhun yo paj ba yo lai le ki kijing subasi lada kamni bai dang em kijing subasi ni candidate yang we nagi treman be man pa naga ri gemuluk yang i woro tu bi